Kıyal ököz akırı uyga girdik, televizorda oңдодuk. Baştaldı. Esep sandары 4-3. Dostluk aldı da. Dostluk aldı da. Krasavчик. Ömürbek kana esep sandарын tengde çıkam. Namuska jaraç. Bu oyun ança-munça düynölük çempiondur kubogунан дагы неме керек. Үргүт! Ay, sen takımın güçlü. Ay, qanday tosa albaytan onu? Ömürbek surul emi. Surul, aydan! Maladı! Oy, barakeldi Ömürbek. Ya onu memlege başka at minisi olmayı değil. O bozat yaman uğur eken. Akımda jetkişe bu yakın ülke dolu. Torpak olaka bizge salır şey gibi. Torpak odagına? Torpak çalış gerek. Ona. Usta buna istedim. Kada gittik. Ana bunu. Ellerge zor oyun oldu da. Stresler ha? Көп нерсени баягы азыр банктагы кредиттерден унутуп койду да адамдар. Kasalını unutup koydu. Hazır iki komandanın kimisi salım salsa Namus komandası var bilesizler bana Narın Obuğusu'nun Köpürü Federasyon Prezidenti Bektur Murtadan $500. Ayda! Çok iyi. Altta çıkıp ketdi mi? Dostluğun ıttımı Kimiler salım salsalar $500 Narın Obuğusu'nun Anay $500 deydi. Bektur Murtadan gitti. Final oldu da. Final. Esep dörttük. Mınavında teң atandaşlık oyundu bütken Germanlar. Buna bak. Ayradan hazır bir kumardan çıkıp oyun cevabı Germanlar. Қазақстан менен ойногондон көрү ушу эки команда ойносо валейшиги көп болот а. Изучуусу дагы жок. Өтө ширин оюн болот. Alemi Ömürbek 100 milyon Достук, ынтымак. Эки өтең красавчик экен. Эки өтең шықыраған акчалардан көрі. 100 bin, birine 100 bin, birine 50 bin. Ay ынтымак Attı Ömürbek. Krasavчик. Ay. Ona мына сага. Бирок Кубантай дагы бербейт. Ойбой. Кубантай да кетти. Düşürüp koydu. Aldık ya. Gemisi götürün. Manas. Vay vay. Oo, no kime? Ömürbek mi? Nurcan. Nurcan mı? 10. minuta giriyor atar. 10. minuta giriyor atar. Ötürülüğünde Mehmet'lere gelip oldu azıcık. Azıcık kaysi biri birinci gol vurursa şunlara şans görüp olup kaldı. O vakit az kaldı mı? Endi bunday uçurda bilesizler. Ağzayılan sayır. Da. İki komandanı kıdırıp bülbülde odatmış gibi. Görelim şartı. Kimisi alparı çalar. Kimisi hazırı varıp salat görülü. Öte bir kıy çalışkan. Tümünü bir büyük. Salçı dostum Manas. Dostum bir gol sala turgan jerin var senin dostum. O hazır Manas salım jasay элек а? Bir gol sala turgan jerin var da. Torpaq dым oda da. Кыям. Bir суроо берейин. Азыр мына ынтымак командасында ким жакшы оюн көргөзүп атат? Ömürbek. Бирок салымды Нуржан эки салым Нуржан, эки салым Ömürbek болду. Bunu egermeden basıp koydular onu. İshak. Düştü. Aldı Manas. Ой, мынакей. Аутка чыгып кетти. Чыкты. Eğim çıktı.
өтө мындайча айтканда өтө жиндүү оюн болот атай. Финал мындай эле болот го дейм. Не болду? Тынччылык эле болсун. Не ороп калды ону? 11-чи номерде ким? Исхактын неге ороп алышты булар? 12-ci minuta жүрүп атат десек 4-4. Кубантай. Şeyde gerek ejaragan. Достук ынтымак. Исхак, Кыраач Өмүрбек катты ойнап алат. Ортону деле алып атат. Өмүрбек, Академияны деле алып атат. Өмүрбек! Ал. Өмүрбек эсен уулу. Ай, төөлөп кал. Молодец бу. Мына сага алмаштырып койду. Бир колдон бир калган мындай эле өткөзүп койду. Илгери мен ушундай чапчы элем, кая. Атаңдашым бул жакта келсе, бул жакка өткөзүп койчумун. Айда Өмүрбек, бир салымыңды көрөйүн. Үргүтүрсең деле болот эле. Ташыган ай. Карыш жылбай тургандыгын көрүп атабыз. Жардам бериш керек. Өмүрбекке жардам бербейсиңерби? Жардам бербейсиңерби? Талап атат. Пас бердиби? Эм алдырат, эм аз болсо. Токто, тарт. Ой. Суруп чыгып кетти. Өмүрбек пайдаланыш керек болчу, бул керек эле да. Өтө керек болчу. Görüşürüz böyle Petro kaçar. Yer çabuk kaçar. Канча убакыт калды экен, а? 2-3 мүнөт убакыт калды. Кыраач Сусамырга өтө баа бериш керек экен досум. Сусамыр. Ынтымактын эки атына бирдей туруктук берип атат ушулат ортогочу. Булар эки ат менен кирип атат. Кубантай өзү жалгыз кирип атат бир ат менен. Чарчап калбайбы? Ооба. До конца турат. Карач. 1,5 мүнөт убакыт калды. 1,5 мүнөт. Эсеп сандары 4-4. Кубантай алды. Кубантай салса 100 000 береб экен, а? Ошондой деп атабы? Ойбой, мынакей такымга басат азыр. Кубантай бөлөк. Минута кетти, акыркы минута. Ойбой. Карач. Ким оно тартып аткан? Ой, такым өтө бекем экен да Кубантайдын. Ал эме! Еңел кетти. Ай, көп созулуп калды да. Мындай шанста Манасты эмне өтө катты коргоп. Манасты вообще бир да окшобой атат. Манасты 2ден коргоп койбой атабы? Манасты Ерлан негизи жылдырбай да. Кимде кетти эми? Талас, ынтымак. Айда. 15 секундда. Сен айткандай булитке барат окшойт. Булит. Бирок акыркы секундтардагы чечип койчу эле ар дайым улакта. 3, 2, 1, стоп, убакыт бүтү. Мына кызык. Алдыда алтын упайды көздөй жөнөбүз жигиттер. Азыр бирок биринчи золотой гол коюлат, а? Ооба, анан булит болду. Анда да эч ким сала албаса, анан булит болот. 10 мүнөт тыныгып андан кийин кайрадан кошумча 10 мүнөттүк алтын упайды көздөй келип белгилеп чыкты. Өтө жыйын оюн болду да. Биз ушуну көрүп рахат алат экенбиз да. Кээ бирки адам азыр Футбол көрөсүңбү сен мисалы? футбол көрбөйм. Вообще көрбөйм. Футбол, волейбол, мен только улап көрөм. Кээ биркилер улакка кызыкпайт. Футболго кызыгат да. Чоак азыр айткандай, Раматлик
Kırgızlar şu ulak ele oynuyorken çakırken utup getiriyor gerek. Futbol oynayıp kıynalgaç. Ооба, туура айткан да негизи.